tukaj smo zato, da jim pokažemo, da to, kar so oni naredili, v skrivnosti, brez da bi folku povedali. Slišal sem govorice, da celo novinarji niso smeli o tem poročati. To je sramota. Sramota za vlado, sramota za slovenski narod. In tega ne smemo dovoliti. To jim bo treba povedati, da tak ne morajo delati, ker tukaj odločajo namesto nas, ampak ne z našim glasovim. To so njihovi glasovi bili, niso poslušali naroda. Kršijo naše pravice. Stopped the ratification process of ACTA, and I wish to Premier Janša the same. All we are equal, and all we demand the same good rights for our internet. Free internet! Free internet! Bravo! Ampak, naprimer, ukinili so bo temeljna gonilo razvoja človeštva. To je prenos znanja na človeka brez plačila, z generacije na generacijo. Če to sprejmemo, bomo ostali na tej točki, kjer smo zdaj. Ne bo nikoli napredka. Hvala. Namreč gre za to, da se ta akta v parlamentu ne ratificira. Ne samo, da se stopira, treba je vse parlamente sveta pozvati, da jih ne ratificirajo. Predvsem pa naše poslance. Američani pa akta, pa to je vse za kurac, to je vse za nerd. Če dobimo akto, če nam vzamejo internet, pa mi smo gotovi, itak smo gotovi dol v Bosni. Vi se ne dajte, Slovenci. Jaz sem z vami. Pa cela Bosna je z vami. Pred parlament! Pred parlament! Pred parlament! Pred parlament! Pred Skače